Arang jak jauh itu dua macam. Arak jauh lamun tusuk ya sakit. Lamun jauh sak kedua mut tusuk ngeri-ngeri sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana minal muallimin wa rafa'ana bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil muallimin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa liqarabatihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. Wa qala Allah ta'ala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sanentan man dewek ya matur di Pak Pelongo Sami. Pertama-tama dawak ngiring sarang-sarang buka si pausin Fatihah sekali atas berbagai karunia nikmat paice pengepeng Allah Ta'ala, baik nikmat paice pengepeng Allah Ta'ala niki searak dalam ragan dewek Pelongo Sami maupun paican Allah Ta'ala searak li luah ragan dewek Pelongo Sami. Sebagai bentuk wujud syukur niki, sebagai bentuk wujud nyata syukur jok di sini Allah Ta'ala dawak ya buka si pausin Fatihah sekali. Al-Fatihah. Fatihah sak kedua sampunan saya lupa. Ojok dengan toa masing-masing ninik kaki papu balok cara kasar. Sampai detik niki dewek Pelongo Sami tadi ang tilmu, tadi ang duwe banda. Karena sebab jasa-jasa beliau-beliau niki makin layak jaga kenyakan sama si barang nentan mau pesanang pebahagia makin berdoa niki. Karena ya manik Nabi lamun wah sampun ninggal dengan toa arak telu jauh bidi caran bakti taat bakti jokin amat. Soal pertama antasila aqrabaihima, kerang numbar silaturahmi jok kerabat atau sahabat mentinggalang si beliau. Denden sa ninggal putus silaturahmi.
praobor mati dila. Ada sak tetap lumbar silaturahmi. Angka pengiringan temakin niki adalah salah satu bagian enten yang perlu sami taat bakti jok Allah Ta'ala dan taat bakti jok ina amal. Sak kedua, wa antastaghfira lahuma wa tad'u lahuma, adik Nabi. Tunasang nampun, tunasang doa. Didek doang mesa, doang diri doang. Lamun dewek pelogoh sami tunas ampun oleh Allah Ta'ala sertayang dengan doa masih. Semenuang juga lamun berdoa doang dengan Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya doa agat, ya tok nikmat jadi dengan soleh jama bini. Sampun ninggal pun masih napiaran kebagian doa. Alhamdulillah niki. Sak ketelun manik Nabi wa anta tasaddaqa lahumma. Andem dewek pelungguh beri rezeki 100.000 jaga 50.000. Beda bendahara masjid, beda bendahara majlis taklim. Nih tak bersedekah bagi dua niatang dengan toa, insya Allah sampil. Sebab lamun dek sampai yang kembe Nabi ajah dewek pelunguh sami karya yang badal haji. Badal haji niki amalan dengan sak masih irut arak kaitan kaca sak dengan sak sampun ni enggak. Awinan nikah dawak berhadiah Fatihah jok dengan doa masing-masing sak sampun ninggal, mudah-mudahan dikican maghfirah si Allah Ta'ala. Mudah-mudahan terkuluk lek tau sak bagus lek dalam kubur dait sak masih irut, mudah-mudahan dikican umur berkah, rizki berkah. Dait keluarga searak lek perantau, keluarga searak lek tengilis, keluarga searak lek lingkung. Sadar tentang bau sebut satu persatu, mudah-mudahan tangkat penyakit insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sang ketelu sekaligus di terakhir penyampaian kang betelah wang ngaji tu sak terakhir niki. Nggih. Ya tengah turang salawat lan salam kepada junjungan baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga dewek pelungguh sami takakui jari umat Nabi Muhammad sekaligus dewek pelungguh sami niki tekican syafaat erak jeluk ya kiamat. 10 kali selawat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang-sarang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tambah cerita mungkin. Arak lain supuk ulama sufi pasengan aren Abu Bakar Jasdar Asy-Syibili. Kenyakan sak beliau lumbar karyang ibadah haji teiring si murid. Jarin rombongan beliau mempemilu sebagian murid.
senenten man beliau lampak siapang bekal lampak kaca rombongan niki le tengah perjalanan salah subuh murid niki ninggal. Akhir sedih Asyibli, Abu Bakar Asyibli niki akhir menurus jenazah secara langsung oleh tepandi tebokos sampai tepatak lagu Abu Bakar Asyibli niki heran kenyekan sak pandi jenazah murid niki tiba-tiba berubah jadi birang marak gelap malam. Lagu seketika tidak berselang lama murid niki Malik berubah mensugulang cahaya terang oleh raga. Akhir Abu Bakar Asyibli niki heran apa makna maksud sampai temakamang murid niki nentan mau jawaban Asyibli. Akhir melanjutan perjalanan sampai ke malam lumbar ya gawe ibadah sampai tengah malam waktu istirahat Abu Bakar Asyibli niki ketiraman le dalam istirahat terdatangi si murid sak ninggal baru mementaken beketuan niki Asyibli niki ojok murid sak baru napi basen baru kenyekang sak pandi jenazah kembek nangka tiba-tiba awak penuh ya berubah jadi birang lagu selang beberapa lama oleh awak sugun cahaya. Apa maksud apa mu apa nu? Apa kena? Akhir terjawab si murid niki. Wow. Baru kenyakan sak berubah birang awak, kenyakan sak pandai terperituk si Allah Ta'ala ruan dosa salah secara langsung terperituk maka seketika itu awak penuh jadi berubah jadi birang. Adapun kenyakan sak berubah awak sugulang cahaya terang benderang menah tandur mengkegita satu sosok cahaya sangat solah dan satu sosok niki adalah nentan lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bahasa niki. Nah, sosok cahaya niki mun jauh cawan ai. Lamun istilah tang makin taka ai sin jauh. Mun bayi tangkai oleh cawan niki ia sin ketis le awak. Wahan sak teketis aku ni tebeng pakaian surga. Suhan tebeng pakaian surga tebeng si Allah Ta'ala mahkota li ulun mahkota oleh surga. Suhan nika baru pertama teketi si ai, kedua tebeng pakaian sur, ketelu mahkota dari sur, sak keempat tebeng cincin, ali-ali tebeng dah. Murid niki mulai ali-ali niki ya bertulis Nabi beri tulisan ali-ali niki hadza jazaa'u man shalla alayya wa ala alihi. Ya bahasa dalam tulisan ini. Oh ni ya
balasan dengan sakirang berselawat ojok Nabi. Maka solawat samuk baca, solawat samuk amalang, ia berubah jadi cahaya dalam bentuk syafaat Nabi. Niki luar biasa. Selawat saud pausin baru ni, ia berubah jari cahaya, kemudian ia jari syafaat oleh yang perlu dosa. Menuju jawaban murid niki akhir turas asyibli. Kemudian Nabi bahasan beliau, omni dendik baik pada yak tinggalang searan solah kembek karena solawat niki ya jadi syarat sebab tiang pelunggu sami tapusang dosa salat insyaallah ta'ala. Alhamdulillah. Ya bu, solawat niki ada 5 macam jemaah ini. Solawat niki ada 5 macam. Pertama, ada solawat uzma. Nabi maknan solawat uzma, ya lemak jadi pejelap hisab le jelo kiamat. Ya pun solawat uzma niki solawat paling agung. Nganjang doang antos ketapan Allah Ta'ala le jelo mahsyar lemak. Menurut ulama 1000 tahun jawab ini nganjang. Sanggup kira-kira 1000 tahun dengan nganjang ngantos. Ya? Denek nak 1000 tahun, sejam dong sakit jengkung. Yang pun syafaat niki khususan ngojok baginda Nabi. Lamun Nabi sak lain ndek bau icanin dewek pelunggu syafaat uzma. Niki yang pertama. Syafaat sak kedua, syafaat ojok dengan sak tetama sak teponis si Allah Ta'ala tama surga tanpa langsung tama surga. Niki sak syafaat khusus dari Nabi. Ada 2 syafaat uzma, bikin syafaat dengan sak tetama ojok surga ndek terhisap langsung tama surga. Lamun Nabi sak lain ndek bau icanin dewek yang pelunggu. Syafaat sak ketelu, syafaat dengan sak teponis Allah Ta'ala taman neraka. Lagu kandan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam burung taman neraka. Telu. Syafaat sak keempat, syafaat ojok dengan sak luwih dosa salat. Tu neraka tak nyoleng maten. Wah tesiong tegoreng, tesiong tegoreng. Wah gasang akhir tangkat Cina Nabi. Bau terai kue selemangkin Nabi. Syarat seki akbarukum salatan alayya menikah. Luit entam bersalah pilih Tuhan. Sak kelima syafaat ojok dengan sawah arak li dalam surga. Lagu terumbuk derajat tepat naik kedudukan si Allah Ta'ala. Kandan sai syafaat Nabi Muhammad. Atin amal-amal yang pelungguh sami nenten cukup si tak capai. Lagu kandan syafaat Nabi baun tepat naik kedudukan terangkat. Ya ampun, selawat niki jamaah bini amalan paling enteng. Enggak modal. Bibih kedoang kena Allahumma salli ala Muhammad. Ya meriah
Yang sum'ah yang mujub tetap mau pahala lamun selawat. Tetap terima si Nabi. Lagu beda lamun ibadah sak lain. Lamun riak, lamun ujub, sum'ah percuma. Angus. Ya ampun. Lamun tiang pelungguh sami kedudukan bila rapat kanca Nabi, maka luit-luit kan bersalah. Seren luit selawat, seren rapat kedudukan kanca Nabi. Angkat minimal jamaah bini. Lamun tiang pelungguh wah biasa selawat luit, asal tersebut pasangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat. Lek sopok waktu laik Siti Aisyah kenyakan sak jahit pakaian dila template. Yang cara lain lek dalam kamar tu jahit pakaian. Kenyakan sak jahit pakaian matin dila niki. Mati dila jauh menteri petang kamar niki. Kirang dura-dura jauh bini mati dila. Ya? Dek terganggu. Lau nanti sak nyala dila dari sini pedas jauh nu. Aran jak jauh nu dua macam. Arak jauh lamut tusuk ya sakit. Lamun jauh sak kedua mut tusuk ngeri-ngeri sedap. Jangan bini. Jamaah laki atau maang dah jauh apa pelungguh langsung tamang dah jauh. Ya? Mayan. Ngeres wah ni. Ya wah nu ngeri-ngeri sedap. Jam jauh tumpul, nggih. Main jam ini jam tumpul lagi. Ya? Ya wahnu jam kedua. Nah. Kerjakan sama tedila jauh teri taman Nabi dia. Taman Nabi duduk dalam kamar Siti Aisyah. Menah tandur kamar dia. Menah si cahaya menah tandur. Nabi bahasa Aisyah, ya Rasulullah, alakah indah wajah menah yang pun Nabi ni kindik nak peragan doang bercahaya lagu kolbu atin masih bercahaya. Menu jabasan Aisyah, alangkah indah wajahmu. Nabi jawab si Nabi, ya Aisyah, al-wail, celaka. Saya sak celaka dengan sak ketika menyebut aran kaku, dengan sak celaka niki, dengan sak ndik mau berdait erak lek jeluk ya kiamat kan cak. Ndik mau berdait padahal jarin tumat Nabi Muhammad tekicang syafaat lagu ndik bau cingakin, ndik bau seriuk baginda Nabi Muhammad. Ya niki dengan sak celaka. Wa man lam yaraka ya Rasulullah. Lunasang musai dengan senuk sak bau cingakan pelungguh. Idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Dengan sak demen ketesebut aran mundik berselawat ojok niki ruan kelebihan selawat niki luar biasa. Yang pun malik Nabi dalam sebuah hadis, awalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan.
Li dalam riwayat sak lain, aktsarukum salatan alai, dengan sak berhak, dengan sak paut pantas ya mau syafaat aku malik Nabi, dengan sak luwe enten berselah. Berembe makin lamun kedahsatan solawat yang pelungguh sami sabut baca li alam malaikat. Penjelasan di dalam kitab Dalail ala Syirat karangan Imam Al-Qutub Abi Abdillah Muhammad Nabi. Ya pasengan ulama, ya pasengan Imam Al-Qutub Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani. Nabi basan beliau selawat samut paus baru jawab gini ke kejelap marak kilat kejelap bainal masyriq wal maghrib, antara poto timur ke poto barat penuh si cahaya solawat samut paus. Muya khusus munin habin, muya khusus sak tampi sak terima solawat yang pelungguh sami niki. Nabi pasengan malaikat sak tampi sayyahin, ya pasengan, ya sakno mun peta dengan bejak tak dengan berselawat sekaligus ia jadi penyampai solawat yang pelungguh sami tiba nah berubah si cahaya solawat bentuk solawat niki oleh cahaya niki menciptaan sopok malaikat kemanukan berupa kedit jamaah ini langan solawat niki sopok kedit keletek doang 70.000 keletek oleh sekek keletek 70.000 ulun arak 70.000 otak kedit niki. Sak seke ulu beduin 70.000 mual. Berembir wan nih malaikat niki yang tak serminang secara langsung. Oleh sopok muah 70.000 biwe. Oleh sopok biwe 70.000 lisan. Oleh sekek lisan 70.000 kadun bertasbih. Mupahala tasbih niki dikhususkan ojo dengan sak berselawat. Luar biasa. Yang pun Nabi kenyakan sak Isra Mi'raj teiring si malaikat Jibril muncingakin supuk malaikat. Malaikat niki terciptaan si Allah Ta'ala ala 1000 iban. Oleh sopo ima 1000 ranggot. Ayat mentaken Nabi jo malaikat Jibril nunasang ya Jibril. Saya nenu. Mu Nabi tugas. Nabi jawab malaikat Jibril. Ya Muhammad, tugas malaikat sak baru mun hitung tetesan ai hujan sak entun oleh langit ojok dunia oleh zaman Nabi Adam sampai nani ya tugas nu sampai Nabi niki takjub mentaken Nabi jok malaikat sak baru beketuan ketauk mendik pira jumlah bilangan ai hujan sak teri oleh zaman Nabi Adam sampai zaman nan. Nabi jawab malaikat ini selapu ai hujan sak turun oleh ciptaan Nabi Adam sampai jalur niki mun ketahui pira jumlah bilangan lagu meskipun aku ni terbaik kemampuan si Allah Ta'ala berdua kekurangan kaja kelemahan. Nunasang
napi kelemahan pelungguh, napi kekurangan. Kekurangan pelungguh, kekurangan tiang ya Rasulullah, kelemahan tiang ya Rasulullah. Lamun arak umat pelungguh mun pausin salawat lek sopok majlis, maka pada saat itu aku ni ndek kebau sekitung ni pira jumlah pahala sak tekican si Allah Taala dek dengan sak berselah luar biasa. Dendek luit 10 doang lagu bilang jelo istiqomah jangan pilih. Arak 4 jaminan malaikat. Lamun sekarang baca salawat 10 kali dalam sejelu. Bilang jelo. InsyaAllah lamun 10 jak gerah dan dek sanggup. Dendek 1 10 jangan pilih 4 malaikat. Ya terjamin sifat malaikat. Pertama malaikat Jibril, kedua malaikat Mikail, ketelur Israfil, keempat lesopo waktu kenyakan sak nabi teiring si sahabat teparkin si malaikat. Ranjak malaikat niki muskil di deparan. Tahun berubah bentuk. Kebetulan ketika sak parakin nabi malaikat niki berubah bentuk jadi angka nabi 2 kali serminang malaikat Jibril dalam bentuk asli. Pertama ketika sak nabi terima wahyu pertama di Gua Hira, kedua ketika sak nabi lumbar Isra Mi'raj terima sembah dua selainan nikah dalam bentuk manusia tak datengin nabi niki. Nabi jaminan pertama malaikat Israfil ojo dengan sak berselawat 10 kali sejelu. Ana asjudu lillah. Aku ni jabasan malaikat Israfil yak sujud jok Allah Taala. La yarfa'ur ra'sa ndek keja angkat ulun. Ndek keman ya engkah sujud hatta yaghfirullah dunubahu. Lamun dek man ampunan dosa salah dengan baca salah. Luar biasa nih. Niki jaminan malaikat Isra. Malaikat sak kedua Israel malakal maut. Nabi jaminan oleh dengan sak bilang jelo baca salawat 10 kali. Ana aqbidu ruhu kama qabidtu rahal anbiya. Lemak kenyakang cabut nyawan, kenyakang remot nyawan pas sakaratul maut. Ya kecabut, marah entang cabut nyawan para aran dengan cabut nyawan niki ya beda-beda jamaah bini. Arak sak sakit, arak sak ndek sakit, arak sak mai, marah dengan malam pengantin. Wah, ada malam pengantin. Rata-rata telu. Arak sak sakit. Basan Nabi Idris kesakit trembot nyawa niki. Mara antan sak teluke lendong awak 1000 kali. Ya basan Nabi Idris. Dendek lihat teluke lendong sampai 1000 kali. Ya teki doang kesakit ke. Kecuali lamun teki si bebalu je. Keruan. Penyampulan biasa. Ya basan Nabi Idris. Basan Nabi Musa kasyatin hayyatin tuslahu biadil qassa. Mara tukang gorok bebek sak tekulit tekuliti irup-irup mara entan sak bebek teluke lendong iya bahasa Nabi Musa. Padahal wah tak teringana lagu iya hidup masa beliau iya wah hidup nak terembot nyawa.
Basan Nabi tiang belunggu sami Nabi. Kadru thalathati bi'atin darbatin bisayf. Kesakit saran terembot nyawa niki marak sak tepuk si kelewang 300 kali. Ya sakit. Arak sampai sakit jawab ini. Yakhruju syar anil ajzi. Marak entan sak rembot bulu li adonan tepung. Kira-kira lamun arak bulu li adonan tepung ini beloang rembot, darak loang nggih. Ya wahidah. Arak sampai sakit malik. Tegambarang si Allah Ta'ala supuk panjang, kenyakan sakaratul maut, tercabut nyawan, tercabut langan biwih di ini. Kembali karang zikir, karang baca Quran dan lain sebagainya. Terembot langan iman di ini. Kembali karang bersedekah. Terembot langan nain pada masih karang lubar majlis taklim, karang lubar berjah. Akhir menyerah malakal maut. Matur kepada Allah Ta'ala, kaifa aqbidu ruhahu. Ya Allah, mu berembik dan kaji ya rembot nyaman. Langan biwih de ini, langan iman de ini, langan naik de i. Nabi Malik Allah, uktub ismi ala kabbika. Tulak Malik malakal maut. Muntuli si pasangan Allah Ta'ala. Balik lampak iman. Ya terperitu oleh dengan cabut nyawa niki. Yakhruju minal fami. Selungelung sugulang diri si nyawa niki langan bi. Niki jaminan sak kedu. Jaminan malaikat sak telu, malaikat Jibril. Nabi bahasan malaikat Jibril. Ana akhidum biyadih ala sirat. Aku ya demak iman lema seberang elik tete siratal mustaqim. Aran siratal mustaqim niki kebeli marak bulu tebelah pitu. Kemerang marak pedang. Oleh tunggakan mahsyar, oleh potong surga, oleh bawa neraka. Angka lamun baca salawat 10 kali, yawah jaminan malaikat Jibril. Telu nggih. Keempat, malaikat Mikail. Nabi jaminan beliau. Ojo dengan saya baca selawat. Ana asqihi min haulik bahasa. Aku lemak ya peminam boleh telaga kau sah. Iya ya pinam lemak jawab ini. Muruan telaga kausar niki jawab ini ahla minal asal. Lebih manis oleh madu. Daman de madu jam ini? Daman madu. Lamun tepe madu ya. Madu jadam man tepe madu jande. Dari ahla minal asal lebih manis oleh madu. Kan manis buat pemadu kan? Kedua, al-bardu minal thal. Anyatan si ai es. Abyadu minal laban. Putihan si ai su. Atyabu minal mis. Lebih sengeh si minyak kastu. Ya wahnu jaminan. Oleh dengan sakirang baca selawat. Istiqomah bila terus 10, dedek 1. 10 lagu continue istiqomah. Kembali ahabbu indallahi adwamuha wa in qallat. Allah Ta'ala niki lebih senang, lebih cinta ojok dengan kedik pengamalan lagu rutin ketimbang luwe lagu sekali contoh seluaran solat rutin baca Quran subuh ayat sekian ayat lagu rutin 5 waktu lebih senang Allah Ta'ala daripada 2 juz lagu sekali ahabbu indallahi adwamuha wa in qallat. Oke, jam 6 niki wah 45 menit tambah matur nggih. Nah niki makin
karena tiang bahas masalah solawat ya tang pekayunan pelungguh niki lamun kayun silakan lamun nenten ndik kayun baun ya tang ijazah kayun bedait ke Nabi kayun dak ngimpi di dalam mimpi ke Nabi. Pertama, fokus. Lamun dah malang 11 kali, 11 kali, insyaallah berdait ke Nabi. Okay? Pertama, terbaca Senin Teman nyari. Biasa baca doa, bismillah ma'ahya. Suhanika baca tasbih, tahmid, takbir. Telung dasa telu. Tahmid telung dasa telu. Tasbih telung dasa telu. Takbir telung dasa tel. Suhanika ya ampun baca doa niki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-qailu marro'ani. Bawah udah tulis. Ada yang nggih? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-qailu man ro'ani fil manami faqad ro'ani fa inna syaitan la yatamathalu bi. Ulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-qail marra'a fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamathalu bi. Thakawih dinsin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah sekali Senin Teman nyari insyaallah badait dengan Nabi di dalam mimpi. Bahasan ulama telu tafsiran niki. Nabi maksud langsung serminang cinakin Nabi di dalam mimpi. Pertama bahasan ulama kenyekan sak ngipi niki langsung terseriuk serminang hakikat seasli Nabi. Embe jantan kejelasan di dalam kitab ya wahruan Nabi. Nabi niki ya putih agak kebeak-beaan. Nabi niki ndek tinggi ndek dendeng. Dadan ya rata, irung mah ndek pesek marak tinggi. Irung mancung, bulun antara kentok beke toak. Lamun iya dan dasar minang Nabi, bahasan ulama, iya wah Nabi seasli. Lagu niki makom para awli kecuali pekayunan Allah Ta'ala. Dikha pertama. Kedua tafsiran ulama, lamun serminang Nabi nenten hakikat aslin. Ndek hakikat aslin. Lagu berbentuk guru masyayikh. Kembe kandan guru teniki cinta jok Nabi, maka Nabi cinta jok dengan samuti piniki. Maka berbentuk hakikat marak gurun dan serminang dan niki paling luwi. Sak ketelu kebalikan. Nenten narak kenyakan sak serminang niki nenten marak sak kejelasan di dalam kitab. Misal bidang kulit Nabi mun serminang di dalam li ipin. Bidang. Yo konde kan Nabi ya putih kok bidang sak bidang niki dengan sak ngimpi ya penok si do
Nabi ibarat cermin. Ya tak ibaratan, ya bahasa ulama. Pertama, mun cerminang hakikat asli. Kedua, nenten marak hakikat asli berbentuk gurun. Saya samut cinta misal gurun, jawah bentuk. Ketelu, kebalikan. Bau dah malam. Cara kedua, pita malam Jumat. Lagu ini agak berat. Pita malam Jumat, Senin teman dan nyari sembahyang 2 rakaat. Jari ayat kursi sekali. Le rakaat pertama, kedua ayat kursi surat Ikhlas 15 kali. Ya, jari ayat. Ingat? Tetap Fatihah, rakaat pertama Fatihah, ayat kursi sekali, surat Ikhlas 15 kah? Rakaat kedua tetap mara ayat rakaat pertama 15 kali, ayat kursi sekali, ayat Ikhlas 15 kali. Nabi terbaca tetap sembahyang sunat biasa, sembahyang sunat hajat. Marah dan sembahyang hajat. Cuma ayat doang berubah, beke amalan seluaran solat niki. Nabi amalan baca 1 sekali. Ya nuran nuri. Catat, baru dicatat bahasa. Ya nuran nuri. Ya mudabbiral umuri balligh anni ala ruhi sayyidina Muhammadin wa arwaha ali Muhammadin tahiyatan wa salama. 1 sekali. Insyaallah mau diberikan Nabi di dalam IP kembali karena Nabi niki nenten bau ya serupa ya si setan BKI iya jantan dasar Minang ya wah Nabi niki. Dari kesimpulan pengajian makin luwe entar bersalah luwe entar dikirim salam ojok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukti lemak sambung iman. Nggih. Aran jak tiang niki serepan. Sampun dah 3 kali muni alarm tangan. Wah yang ke jam 6 niki sejam hampir sejam lebih. Insyaallah lemak sambung iman. Kedi ten ngaji nggih. Tang tunas melunsur doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.